In the bank you lose. Baba Nkosi yamakhosi ngcwele uNkulunkulu wabazali bethu uNkulunkulu wamakhosi aseAfrika ngikuthi Nkosi phambi kwakho ngaphambi Nkosi kweyingilozi ngaphambi Nkosi okungcwele Nkosi bakho ngime Nkosi phezu kwesiziba Nkosi esiphenduka Nkosi umlilo la ngaphansi umuntu nje Nkosi ozelwe inkosikazi afanele ukuguqa lapha Nkosi kodwa konke kuumusa wakho ngiyacela ke Nkosi yamakhosi bawukhumbule Nkosi amathambo Nkosi emndeni Nkosi yakithi neze Nkosi yakithi emshwathi namanazareth Nkosi akho onke Nkosi aqoqa umthwalo Nkosi aseyindleleni Nkosi aphikelele Nkosi kuwe yenza ke Nkosi ukuthi mase siphambi kwakho Jehova ingcwele angabibikho umuntu ozobopha imithwalo sesemhlanganweni esebizwa isifo Nkosi wavala amathuna nyazi lezulu amen usenze Nkosi base kudumise Nkosi inhliziyo ezishembe zikuwe amen ngiyacela abantwana beNkosi ukuba ngqongqoze ezulwini ngiyacela abane wethu bangelekelele ngencwadi ezihlabelele zokuqala bayithathe levesini amen amen ifisa abantwana beNkosi ukuba ngiyicelele kumkhulu wayiboshwa ukuba ukuma kwami phambi kaNkulunkulu kungabi isinengiso kodwa kuthandeke uNkulunkulu ayibonge Nkosi hlala nathi Nkosi yethu alileli
abayingcwele basezulwini lo oguqile lapha umntwana nje wakaMadondo ngiqhamuka ezweni laseMshwathi abantu kemakhunya ngomshwathi bayokhumbula izweni lakithi bekukhona umuzi wenkosi eGenyezini amen izwe lakithi lela uNkulunkulu esikulo abantu benkosi ushemba asithanda kulo ngiyafisa angilekelele uzongifundela incwadi ehlabele zokuqala oyithola ngamandla ayithathe nje evesini uyabusiswa umuntu oqhabi ngokuyalwa kwababi ongemi endleleni yezoni ongahlali nasenhlanganweni izigangi verse 2 kanti okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova ozidlayo ngemithetho yakhe ngemini nangobusuku verse 3 yena woba njengomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi uyakuthela izinhlamvu zawo ngesikhathi sawo amahlamvu awo akayibuna kothi konke akwenzayo kulunge verse 4 ababi abanjalo kanti banjengamakhoba wona emuka nomoya Nkosi kubusise baba maNazaretha ingcwele simenyiwe inkosi enkulu unyazi lwezulu njoba kuzongena umhlangano omkhulu kaJulayi ibonge inkosi lo mhlangano omkhulu bantwana benkosi kunesihlabelelo lapha ehlabeni zamaNazaretha anganomkhono ngifundela ilizwi lenkosi fundani ngamandla abantwana benkosi angisasibizi nenombolo ngoba nikhona inhlobo lapha ekhaya funda ngamandla lapha ilizwi lenkosi selifikile phezu kwethu nathi masilamukele ngenhliziyo ezimhlophe bongani webangani nalezo ziqhamo uJehova inkosi yethu azilethe phezu kwethu nithi webantu ngalezo zibusiso esinazo thina nabantwana bethu bongani webangani nalezo ziqhamo uJehova inkosi yethu azilethe phezu kwethu amen maNazaretha ingcwele simi emahlangweni okuzongenisa umhlangano omkhulu kaJulayi bonke inkosi lapho wonke umuntu ezosicelela abantu abenkosi ukuthi mase singene lapha ngaphakathi ongathi umuntu angasoka indlebe yakhe amen noma ubani asoke ulimi lwakhe lokuhamba nje kwakhe ngoba abantu abenkosi inkomo engadiphi iyahlupha mayisiphakathi kwezinye inkomo ngoba ithelela ngamakhizana engathi inkosikazi nendoda lapha phakathi kwalendlu nentombi nje umuntu mayeza kuJulayi uyahamba angene ediphini maNazaretha ngoba uza uNkulunkulu solanda iqhamu lapha ekhaya khona abantu abanenhlanhla abazobona oyise nonina abaneminyaka abangcwatsha ababona lapha egcekeni khona bazathi bephuma lapha fika umuntu inkomo zakhe ezalamawele bathola imoto bathola into ezinkulu ngoba bazolanda iqhamu abantu phakathi kwalo muzi baningi bamenyiwe bayingcosana abakhethiwe khona abantu abeza kuJulayi ngoba bezobona abangani babo nabazobona abantu abaningi Lobamba imihlangano yonke into esizoyiplana konke abantu abenkosi sizela izwi kuphela lapha ekhaya. Amen. Engathi mawusuphakathi kwale ndaba into engaba nkulu kwemahlweni akho ucabanga ikweli ukuthi inkosi ungalikhulula kanjani ikweli. Likhona manazo. Amen. Khona umthandazo wawuthandazwa ukhokho wami. Kulelazo lakithi abantu abenkosi.
angazi uShembe angasiza kanjani abantu abenkosi. Yayithi le ndoda ewufalazi ugeza negazi. Ima ithandaza laphezulu nalithi isophuma siza kuJulayi. Ibiza abantwana baye bonke lapha kudlala amashidi amhlophe. Wonke umuntu abeke imithwalo yakhe mesahambe ebuka athi sibani lokho akufanele ngemzini kaNkulunkulu kukhiphe. Akukathi la uvule emthwaleni wakho sonke abantu lokho siyayisha amasunkesi zeNkulunkulu kodwa kasisibheke ukuthi izinto zifanele ukuza kuNkulunkulu. Ikhona abantu benkosi. Usiyalini uNkulunkulu abantu benkosi elinda ntonga wathi akawadinga amacala lapha ekhaya. Ma uxabene nomunye umuntu into okufanele uyenze ukuthi wena ungeze emhlanganweni kuzobe khona ukuthula emhlanganweni. Ikhona abantu benkosi. Ngoba abantu benkosi yayinto endoda mayithanda yayifunda isitalo sika 108. Ithi ngathema ngibani ezoneni zami nguwe kuphela wemkhululi wami. Wena wangithanda angakazalwa ngithenge ungibeke entendeni yesandla sakho. Kwasho le ndoda ekhokha ngithi intengo yami ayilula ngadalwa nguwe. Namhla ngithanda ungikhulule ungikhulule emkhululi wami intengo yami ilula ngadalwa nguwe. Amaketango asenhlizweni yami angakhululwa nguwe. Ifisa nabantu abenkosi ukuphela kwale nkonzo nawe uthandaze umthandazo. Ngoba okukhulu kakhulu esikuze phansi lenkosi ukuthi uNkulunkulu asithenge eNazaretha. Ngaphezulu kokubonana. Kodwa kufuna sikhubele ngoma abantwana benkosi. Ngifuna bangibe mfishane eNazaretha. Le ncwadi kade ngiyifunda uzoyifunda noma usuhlezi phansi ukuthi umuntu ofuna ukubusiswa umuntu onjani. Umuntu ofuna ukuphuma lapha ephethe umuntu onjani. Funda le ncwadi ehlabeni zokuqala ukuthi onjani umuntu ofanele ukubusiswa abantwana benkosi. Kodwa ngifuna abantu benkosi sonke masihlezi lapha endlini sihume ingoma eyodwa. Sithi khona abantu esebengcwabe wazi wasala yedwa wazobalekwa lishika. Namhlanje ingane zethu zonke iphenduka iwest ayinquma abantu. Akona sikufisayo lokho. Lo mthwalo uthwele mntaka kaNkulunkulu njengoba uyibona ngathi nosizi yahlupheka hayi awuhlupheki. Udaka labantu basemakithi abafa bonile uNkulunkulu siseney'nsukwana ey'ncane sale nsuku ngoba sithi mdedela ngeke. Ikhona abangcwele. Senazo lezi insukwana abangcwele ukuba nawe uhambe uphuthume noma ngabe ufuna inyangwana lencane ufuna ugeza udaka ukuze mase semlaphe sange mathabe Nkosi ithi mdedela ngene. Udanga lempilo lisefukithi eNazaretha uzongeza umkhululi kodwa babive sibe linye.
ungahlangana nesitha sakho lapha osibingelela usiphakela ukudla ngoba sithanda into zethu la uNkulunkulu bantwana sizoyicela ngomusa ngeyinhliziyo ezimhlophe. Hayi asambe siyemnye mase kukude ekhaya hambe yogeza udaka lapha ngaphandle nali idamu lapha ngezonto sibuye sizoma lapha kaNkulunkulu sithi benkosi lapha ekhaya kusezulwini. Ngifuna ukubonga abantu abangazi lapha ekhaya ebuhleni khona inkosi enkulu uNyazi wezulu kusezulwini maNazaretha. Ngilapha la ngisebenza khona kwaloliwe uTransnet. Yashumayela umthetho wamaNazaretha lapha la ngisebenza khona. Amen. Sayibele sibusiso uNkulunkulu ukuthi thina abasebenzi balapha olwandle siyawufika la ngoJuly sizocela uNkulunkulu asihleke uma sithatha phezu kwamanzi mangaphenduka isikhethe lokutholwe umuntu. Samba ngomsanje uNyazi. Base ngithatha insizwa bayinsizwa abantu benkosi nentombi engesiyo maNazaretha. Ngathi asicela phambi komkhulu. Sathi masifika abantu kwavele kwenzeka isinangazi ukuthi yini eyenzeka lapha. Wazoya phuma uNkulunkulu ekuseni kade kuvuka nathi maNazaretha. Khuluma indaba yoNyazi maNazaretha. Waphuma uNkulunkulu angena nakuthatshela ethempelini kuthiwa vuka nathi. maNazaretha. Kuphela lomthandazo wangena uNkulunkulu afike lo. Akanomoya wenza ubusisa abantu abasenza ngokwenzakala baphinde uNkulunkulu angena emva komuntu benkosi. Khona insizwa ishezi lapha igqokile zonke emhlophe. Zathi sibona isukuma lensizwa la. Yayijomba bonke labo mama yashona phana esihlahleni hawo. Bashuma ngisho manje nangomuntu. Lo muntu ngizena phela engathi uyagula ngekhanda mina. Manatha sicela amehlo ubona. Amen. Lithi iBhayibheli babusisiwe abantu abanamehlo ngoba amehlo abenjani? Ungahambi ubuka zonke izinto ongayizeli lapha ekhaya. Yebo. Mayigijime yaba ngolensizwa siyashona ngale. Igqoka amakhosikazi lenyama sesimbamba lensizwa kwenze njani? Lensizwa ukhawula isibongo sakho. Khawula kwenze njani? Uthena hayi madodana ngikule mina ekhanda la. Abantu abathi ngiyakula. Nginengodosi yami ngangiyilobola yashona sinengane ezintathu. Ngangikhona mhlawumbe ngoba lithi wena ngoba ngisenza kufunda umthandazo ngiyayibona nansi lapha iphakathi kwamakhosikazi yakhala. Ithi ngisize isekaba nami ngiyathanda ukungena 14. Kukuphlandeka maNazaretha. Ngikhona ngomuntu khona yaphendula mhlawumbe ikhona lensizwa la ethempelini maNazaretha. Likhona abantu benkosi. Ukhawula wabona ingodosi yakhe ifile. Wayekhona ingoma wayibona ngamehlo la ayephuphele. Likhona maNazaretha. Amen. Kodwa asibombele livesi bathi sokushiya konke abantu benkosi akusiza ngalutho. Asitobishe ukuthi akasithenge abantu benkosi sithi anikele umgodosi yakhe ahamba ukhona nosokhona lakhe wahamba wayikhoyisa ngahamba ngabakhona abantu wahamba oyishadisa ibonga inkosi yabuye le manzi yakhe ke ngisiza myeni wami ngona sengingale hamba yokhona intombi yeNazaretha singena emhlanganweni kaJuly maNazaretha umhlangano wabantu benkosi ingilosi zakhona ihamba phambili amakhosazana amen engathi ke ntayisuthi singabasho uyabona uma uhluleka ukuhlonipha amakhosazana uhlulekile umhlangano kaJuly ngoba lo mhlangano uvulwa izintombi abantu benkosi zokuzizwa zisho sithi siboshwa ozane emazulu ngithi kuzo sesidale into esasibekela ngaphakathi kwabantu benkosi
Sifuna uNkulunkulu ahlale ezintweni ezinhle nikhona kuManazaretha. Amen. Nikuthanda ukunikela aManazaretha. Amen. Ukwenze njani? Unikele. Muku umuntu osola yonke into. Sola nje yonke into. WeManazaretha niyabona leli izulu esinikezwe lesibili lonyaka. Izulu lomusa. Kufuna sikusebenzele abantu abenkosi sinikele kuphela. Sakunaza mhlawumbe abantu abangakholwa bakalolu abantu abaphuza iqatha bayiphuzela into zabo kodwa bakhohlwa ngokuthi la ukubeza kaNkulunkulu abantu abenkosi. Wayesephuma uNkulunkulu wayesezohlala ihlalele ezinhle sasemhlalise kuzo. Sengithi inkosi yamakhosi naba labantu sebefikile shembe ngifuna baphendule bonke laba ngiyacela Nkosi. Yini insizwa leyicela ukushembe lo uNkulunkulu manje nabasimkhonza sikhonza uNkulunkulu ongoma Nazaretha. Bonke into ushembe akunikeze yona. Wasekuthuma insizwa yakaZondi. Neni insizwa ngitheka mthize isebenza lapha ne-dredging service. Zithi lezi insizwa baba into esikhathaze kakhulu sisola abantwana. Kodwa sicela ushembe besicela abantwana sikhandele izingane zabafana. Nikhona kuManazaretha. Amen. Wamthatha uNkulunkulu njalo bantwana. Sasila ngaphakathi kwaNkosi. Wamoyizela uNkulunkulu ethi simkhonza unyaka. Asimkhonza ngeqiniso Manazaretha. Amen. Singafuneli duma. Nikhona kuManazaretha. Yamoyizela yasezulu yathi inkosi ngibusise. Ngomhla ka-10 uzobe ukhona la. Niyezwa Manazaretha. Mhla ka-10 kuJulayi. Lezi ngane sina bayiphathe ngizobona ngabe singathi madoni ngizokhuluma manga. Zikhona sizele bonyazi abantu abenkosi ayibonge inkosi. Kungathi ngani baba sigama elikhulu kangaka abantu abenkosi. Nikhona kanjani? Ushembe bangwela ushumayelile kakhulu abantu abenkosi. Akangahlupheki ushembe ngesikhathi sethu Manazaretha. Nikhona bangwele. Uyabona nje ngapha ushembe emshwazi wahlupheka kakhulu baba mkhulu. Abosho ama-missionaries kuthiwa shembe awuvumelekile ukuba ushumayele usontisa abantu la. Bamthuka lethu udlimbu sibaza abantu sho zonke izinto. Kwase kusuka indoda yayinesibindi nomkayo yayisidonsa igezi umkayo phose indoda yakhe. Kwathi yabona lo muntu namadoda abangamagwala ngizomlungisa thatha igezi athi inkela lapha ekhanda kubaba mkhulu. Kunna ngeke yangakithi ya-transfit ngihamba ngikutshengisa ithuna likagwamanda namanje lapha e-transfit. Waphupha waphela umuntu wakhe akukho lutho. Wasa ngishingane zakhe yonke into. Kodwa baba mkhulu abantu abakusetshenziswa phambili ezihlele bonke bambuka ukuthi sindele igazi ezophuphuza kugcwala ubuso wavela wasuka bamkhulu yanqamula khona itshe lapha ngijikela afika yethu wasuka ushembe waphanda phansi enhlabathini Manazaretha uthe emephanda ushembe kwase kukhuma umthombo Manazaretha engekho amanzi kulelazo baqala bapha befuna kanti sekolini lo muntu lawo ushembe wafaka isandla wahlikihla lapha egeza wafaka isandla wahlikihla lapha ayesekukhuma amanzi aphokoza abantu abenkosi lo mthombo khona namanzi wakho bawomkhulu egeza inxeba lakho amanzi ezolakithi mawuhamba nje eTransfit sokutshengisa lo mthombo khona zithi lezi mission ngingakwenza lokho kodwa ngeke ngisontise kulelizwe wayesethula ushembe wafunga wayeselimela ngalelitshe wathi ngiyabona lelitshe ngizolinqinisa namhlanje siyohlala esihlahla bayohlala abantu koze kubhubhise ngizofunga ukuthi kuphele nenkolo kulelizwe Manazaretha. Umoya kithi nje lapha ngaphandle komzinde ngezini. Kunesihlahla esigonitshe, sifungo sika baba mkhulu. Ungayenzani lento mawucabanga? Lento matala lenkosi iyanyikinya. Ungabosondela kushaya ungashebe ukuthi ngijwayele. Ngazoti nabangani bakho uzovota emshembe Manazaretha. uNkulunkulu ukuze uhleze ekhaya nomkakho uxoxe indaba ejuliwe. Abe seduze kwakho ushembe Manazaretha. Manje angazi abantu abenkosi ukuthi yini esingayenza. Base behlangana labantu beyimission bathi ngiyabona lo muntu yodwa into efanele siyenze kuyena. Yabona lo muntu asimfice simdumazi bavele bambamba ushembe bamgaxa insimbi. Kunejele lapha eNyuhanover ngoba lapha eMshwathi. Bamgaxa insimbi base bethi sombona ukuthi emkhuba yakhe uzoyenza kanjani. Bamthatha bamfaka phansi wayihlalele kwamayeni. Yebo! Zabukani ibosha lapha zambuka lo mzembona ukuthi akafani la umuntu nabantu. Wathi mashaya uphana ufemsuku Manazaretha. Ngalesikhathi esiguqa ngaso la sithi inkosi baba. Ngaphandle ngapha kwejele kunehlathi. Abelungu babetshalela lapha kukhona
kamkonke yilapha kuvundile. Kwavela basuka umlilo isimanga, washala umlilo babona bekophuma bangabeni kwathi wenze njani. Nizoshijele ukufa abantu ngaphakathi. Washo umlilo washa ngudaka phansi maNazaretha. Kwalanga injini faza azocisha kumsheki. Bathi bezwa belungisebesangene base bezokuhlabelela. Kuhlatshelela lapha ngaphakathi ejele. Zithi we waqala izitha. Bathi waqala. Eba esalele mzumtima. Basa bethuka belungu bagijima ahamba amaJalimane mayethazobuka uyamfika ushembe sevele wakhomba isigaxa lesivale sangeni zonke zavele zavuleka igaxa wayikhipha zonke iboshwa kubantu abaningi abaleka ahlale phansi. Amen. Sekuphakathi kokusa maNazaretha bathenga sebesondela ushembe esephakamisa isandla wathatha sekusile asivume nansi ingoma ethi adengele Ivo wena umuntu usifakela phezu usikhiphe izibosho bayibuza ubani ngikhiphile nango sikhiphe Shembe. Bathatha amaJalimane ayisibophe wrong person. Shembe siyakhipha kule mjele. Ututshela usisethe wamkhulu hayi bantu bami ningangikhiphi phakathi kobusuku ngilindeni kusekuseni. Because uyasho umuntu bathabela ngaye ususizile vele kuyasho bazobhubha abantu. Wese bamkhulu aphuma nayibosha maNazaretha wahamba walapha ngaphandle ehlathini wasuka phakamisa izandla abantwana benkosi. Amen. Amen. Ayibonge Inkosi. Amen. Babamkhulu wasephositshe wathi bantu bami le ndawo sekukhulu bangisebenze kwenu sekhona amaJalimane akamfuni uShembe. Ithi kodwa bohlala abahlali bangibone kule ndawo. Lelitshe engikhuluma ngalo namhlanje kukhona ithempeli eliphethe umshumali unene emshwathi lapha kithi ayibonge Inkosi. Amen. Shembe wonke lenkosi into ebucayi. Kodwa uShembe akasipha amehlo abantu abekosi ukumbona uNkulunkulu. Ngoba lenzondo lokuxabana namanga angakana yonke le conflict of interest esiphetheyo siphethe udaka lwensila ehlupha abazali bethu ababehluphane endulo maNazaretha. Kodwa ngithi senalo ithuba manje. Hamba nawe uyofuna inyongo nje encane negazi. Hamba uyogeza uthi Inkosi ngigeze insila nesisila. Ukuze mase ngimlapha esangweni sesibiza umnikazi wabantu baNkosi singenayo insila. Ikhona maNazaretha. Amen. Sengikhala phansi maNazaretha. Khona into ebhalwe esihlabeleni samaNazaretha. Esithi ungalaleli nje. Ungenzi. Kakhulu ngikhuluma nani bobaba. Ngoba ukufa kwemizi yamadoda nokufa kwemizi yobaba benu kubele ezandleni zenu madoda. uShembe akasinikezanga ngoba sisole thina. Kodwa uthi uShembe wena ndoda oyinhloko yendakho uNkulunkulu akunikeza inhliziyo yokufundisa. Iyiphi indoda namhlanje ethi maye kade yosakahle inyama. Beke nemali lapha.
Mawusuhlasa phansi ingane zakho abantu abami. Impilo nje uNkulunkulu uthanda ukuthi ngeke abantu abenkosi ugijimele ukuthi ufuna ukuzokwenza idokotela libelihle, kini kungekuhle. Uyabona amakhosikazi nani bazongifakazela abafundisi. Inkosikazi mayihanjela umyeni wayo, ihlala izize zishintshe ukuthi bebomvu. Ibongelela amandla ukuthi ubuyise indoda yayo. Kodwa insizwa sinesibindi. Izokhala nje indoda nangimadloko bethu kwakho. Ethi la phuma saze lashona. Wagula waze waphela wangangaba semahlweni kwenze sibangani yini sibabana ngisiphawu. Wafika inkonzo ngathandaza kwaphuma bonke abathandaza kwazela imigcobo emgconakazi wasinda. Hayi kwasekuthiwa sibike namanazi thayi sefika amanazareth. Amanathi abafundisiwe uma umuntu egula yambuka awamthandazele ngambuzanga ukuthi nani mthetho wakho. Yisho ukuthi nani. Ngathi ngane lizani nomali khona. Ithi nje ngibona ngindlela ngizwa isona. Njalo manje ngithi ngiyakuphaka ukudla ukuthi ngiyadla kuvele uSibanibali umngani wami. Ha uSibanibali lo washe. Yini uthini kuwe? Khali inyembeze engasekho. Ithi nje manje ngibona washa nje wabulawa yini. Ngoba ngangiphethe isikhwele sesoke ngangithanda lakhe elakhetha yena. Baningi bamenyile bayingosana abakhethiwe. Nkosi yamakhosi size kuwe nyasibezulu sithwele imithwalo yosizi nokuhlupheka. Noma ngabe Nkosi besilobona Nkosi udumo nobuningi Nkosi babantu phakathi kwalomhlangano wakho. Sicela Nkosi akukodwa shembe ebhukwini lakho ngisale Nkosi usikhethe. Sikhethe nyasibezulu sifanele Nkosi ukuba ngabakho. Mana zetha ingane. Angehlele ngenzansi ngibuyisele ezwini Inkosi ubuseni kuzwile. Amen. Lithe izwi lasezwini siba sesibuyisela ubaba umshumayeli uPhewa ohambo uyena ozosivalela ngengoma ka129 Inkosi ayibusise ukuphamba komhlangano. In the Bankulu.